Alright, dire agi sa ubos sa Maydog Bay. Pwede lang mo straight, pwede po dire sa ubos. Alright. Sa bypass road eh. Guys, direta ni agi sa Medina Bypass Road. Pwede gyapon dito sa Pikas katong main road. Dire din mo makita ang Duca Bay, Camp Bibay, and unsa ni Alibwag Spring. Ito sa ibabaw.
guys kay gikan nag-ulan. Time check, it's 3 p.m. Natanaw ang bukid sa Claveria, oh. Gafags. Gaulan po siguro dito. Bridge na sad. Ano bridge dire? Cabog Bridge. Alright, unahan dia ang Vista brand. Barato lang gas din, 60.6. Nakaka ni guys, Vista brand ni. Straight ta. Muna kaning right mo ning padulong Cagayan and morning Kaganiya. Okay. Ay Axelium Resources Corporation na day. Vista brand magunong nibala na nasa unag. Sorry.